media houses they represent. It is a vital for building a strong rapport tonight. Karibuni sana. Tungependa kujua media houses wenye walikuja, and we really welcome you. We highly welcome you. Karibuni. Introduction, kindly. Good evening, neighbor. Tuko dawat nite na batu tuko boruari ture moko emwe kuma ekarone kia governor rieto ambita Mutuma edwa na tugetha tukinyithie kinya kwe kinya ukonera yonde governor akethira akiaredia tuko boruari. Good evening, Your Excellency. Good evening. Na muthikiri ko Geto FM na atigiriba TV chetu cionde itwakirime mwirigi kuma Geto FM garu Ugambi. Kethe Gavana ciogoro. Igwega na kire muthikiria na baraba tegete ndende ya TV cietu rieto ambita Jumwe Jwa Ngabana Mutuma okaramta na ndi aja ntone ya Mwaka FM. Good evening, Governor. Good evening. Ategea bonde batibira sectoral na review ya twendasio kwa kunara tukenda tukiaranira mingi kutige very TV na DFM. Nitwajiriwa tupe. Habari ya Governor. Bonde na thikiria bonde batume mitwetu marieta jakwa peta wanto ne meritiwa kinywa kana gankiro ande aja ntone ya Meru FM 88.3 ngwataniro ya Meru. Thank you. Asante sana. Thank you. Exactly 1 year ago, I stood before you and before the people of Meru to take the solemn oath of office as the 4th governor of this great county. That moment was not just ceremonial, it was a covenant. A covenant to restore dignity in leadership, to rebuild broken systems, and to rekindle hope in the hearts of our people. We began this journey at a defining moment in our county's history, a time marked by uncertainty, division, and stalled progress. The engines of service delivery had slowed, confidence in institutions had waned, and the promise of devolution seemed distant. Yet, even in that moment, the spirit of the Meru people remained unbroken, and it is that spirit that has guided us every single day. Over the past 1 year, we have deliberately chosen the path of restoration and resilient growth. Our rallying call, building Meru together, tujenge Meru pamoja, has been the philosophy of the leadership. We have moved from disunity to unity of purpose in serving our people. We have moved from noise to purpose, from wrangles to work, from promises to measurable progress. To our partners in the media, I extend my sincere appreciation. You have questioned us, challenged us, and most importantly, kept us accountable. Your vigilance has strengthened our resolve to uphold transparency, integrity, and responsiveness in governance. To my dear people of Meru County, tonight is not about rhetoric, it is about results. It is about giving an honest account of what we have done, what is ongoing, and what lies ahead. It is about demonstrating how your trust has translated into action, how we have begun to restore order, review key sectors, revive key sectors, and lay a firm foundation for sustainable prosperity across every ward, from Imenti to Tigania, Bore to Egembe, Bore to Egembe. Ladies and gentlemen, as I stand before you today to affirm the progress made, the journey of transformation is ongoing, but the direction is clear, the foundation is firm, and the commitment is unwavering. At my inauguration as the fourth governor of Meru County, I laid our 12 strategic pillars to anchor our vision, pillars that continue to define our development roadmap and guide every intervention
we undertake. It is upon this solid framework that I present to you today a comprehensive account of our progress across all departments of my administration. 1 year ago, before I assumed office, Meru County and unfortunately became a constant feature in national headlines for all the wrong reasons: political discord, intimidation, paralyzed service delivery, and endless distraction had reduced our great county to a theater of conflict. The engine of governance had stalled. We inherited stalled projects, a deeply demoralized workforce, weak financial systems, and glaring gaps in service delivery. Faced with this reality, my administration made a deliberate choice not to pursue quick fixes for applause, but to rebuild patiently, firmly, sustainably, the very foundation of governance. Today, I stand before you with humility and pride to affirm that the system is working again. Salaries are paid on time, statutory deductions are up to date, and staff have now functional medical cover. We have replaced disorder with structure, a capacity with digital accountability, and broken promises with visible, tangible, and development across our wards. Members of the fourth estate, it is worth noting that within months of restoring stability, Meru County regained its place as a destination of opportunity. We successfully hosted over 150,000 participants during the Kenya National Music Festivals, an event that injected life into our local economy, filled our hotels, and energized our businesses. This momentum continued with the Casa Games, which brought over 8,000 participants, offering our business community a much-needed recovery from recent economic disruptions. As we gather here this evening, I am pleased to inform the people of Meru that my administration has allocated over 23 million per ward, ensuring that development is not centralized but felt equitably in every corner of this great county. And the people of Meru will recall that this was the bone of contention with the former administration and our county assembly. This was the major source of conflict that was there at that time between the administration at that time and the Meru County Assembly, because they felt that they also need to represent their people as it were, and in terms of development, it was a big issue. That issue has been solved in 1 year that I've been in office. Fellow citizens, the foremost duty of any government is to protect the lives and the property of its people. The pain of cattle rustling has weighed heavily on our county. We have lost lives and over 12,000 heads of livestock. While security remains a function of the national government, I have taken decisive steps to complement their efforts. We have established a camp for the National Police Reservists, deployed 3 land cruisers, and provided essential supplies to 72 NPR officers safeguarding our farmers in the Nyambene northern grazing zones. In response to the recent escalation, I have personally engaged the highest levels of national leadership, the head of state, his deputy, and the cabinet secretary for Interior, to seek lasting solution. We welcome the gazettement of parts of Meru and neighboring counties of Isiolo, Samburu, and Laikipia as disturbed and dangerous areas, a critical step towards restoring order. We call upon the national government
not to relent, but to act with urgency in compensating our people for the lives and livestock lost. Through deliberate collaboration with the national government, we are already witnessing transformation gains. Our flagship referral hospital is on course for elevation to level 6 with a bed capacity of 1,000, which is under construction. Major markets, including a Kromone market, are being modernized to world-class standards, while other across Maua, Kianjai, and Mikidori are being upgraded to dignified trading spaces. Strategic investments in agriculture, security, education, and infrastructure are steadily reshaping the socio-economic landscape of our county. In healthcare, we have revived long-neglected facilities, operationalized maternity wings, equipped hospitals, and expanded access to critical services, reducing the burden on our people, especially mothers who previously traveled long distances in search of care. Our investment in cancer diagnosis, including the installation of modern CT scan technology, is already strengthening early detection and saving lives. We are also addressing long-standing gaps in infrastructure and equity. The establishment of male wards in previously underserved regions of Igembe is a great milestone. Indeed, on Tuesday, I'm commissioning the first male ward in a public hospital in Nyambene Level 4 Hospital, that is in Igembe region. The opening of over 1,000 kilometers of access routes and the issuance of over 55,000 land title deeds speaks to a government committed to inclusion and dignity for all. Our youth remain central to our vision. Through the revitalized male youth service, we are not only training but transforming lives, instilling discipline, skills, and hope. Coupled with investment in sports and talent development, we are creating pathways for opportunity while addressing pressing social challenges. In agriculture and trade, we have taken bold legislative and policy steps to protect key value chains such as mineral, while advancing industrialization through the completion of aggregation and industrial park. I'm pleased to inform our banana farmers that next month I shall be rolling out a program on circular economy of banana value chain. We shall be turning banana waste, especially metindi, for our community members who are Meru. We all understand the pseudo banana stem, metindi, into wealth. Education reforms, including the long-awaited scheme of service for ECD teachers, are laying the foundation for a stronger, more motivated workforce. Above all, we have restored governance through the re-establishment of key institutions and the digitization of systems. We have strengthened transparency, efficiency, and accountability, rebuilding public trust and ensuring that government once again works for its people or for our people. In conclusion, this past year has been one of rebuilding, of steady progress, and of renewed hope. The journey is far from over, but the foundation is firm. The direction is clear, and together we are reshaping Meru that works for all of us. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me now to take you through the key milestones and achievements that have defined
our 365 days in office, that is 1 year of restoration, a year of resilience, and a year that has set Meru family on path to prosperity. I welcome you once again to this wonderful interactive session for the people of Meru and the nation at large. Karibuni sana. umba ni boyo mwaka yumwe hari utongeriene na nyumba nyingi cia ntatu ira ciothe twatanirite tuketha twikinyithie kinya kwa kinya kenda withira ukimenya biongwa gavana wa county Meru mbite ukinyiria kiru tongerie BWAWE mwaka yumo nontu mwaka muthiru mweri wa 3 tarehe 17 rire anywire mumo tuika gavana Ngabana wa Meru na ruare ya utariria mantu mbite kwithira akinyaniria kiru tongerie BWAWE na tutikwanda wikira mantu kanyweneketu nontu wewe ngo mwene na kumenya trikarewe matalira yumbite ukinya ithira ukirena batu klukira 23578 na namba yetu SMS na kinya kiri mitando yetu ukinyaniria tuketha tukithoma ntumiri cia kura twita na mbere na rwariro na because my colleagues have introduced so ntiwiti ketogachoka but congratulations governor for the one in office. Thank so okwariria mantu ya instability then ya county and urawombere wokwa finances cha county kana bleeding economy ya Meru so muntu no machurie impivyo ngwa governor akwariria kile mantu igi cleaning the house here. Asante sana Mutembei. Orenge kankaribisha nyumba cia ntatu ira twina cio ntuko ya narua. It's a significant day. Ira iri Sunday ya nkendo. Ra Jesu aukumire triumphantly edene ya Jerusalemu ambiriretie safari ya kuonokia nthi na kwau it's another very significant day ya Meru. Rira twejete kubwira mantu yara mwathani athithetie for the last 1 year ira twethirite turi ofisine nkwaria na mugambo jwa gichunko au mbere nikenda media cietu kana nyumba cia nteto
iracia cia Gichunku kana cia Nairobi baumba kuyukia manto ya makai yaratubwithitie kambere ya Meru karibuni nikenda buibwa nina thirikari yenu ya kinya nina tumite na nina tukwenda wita kiuria kia mbere kira bwana Endwandi wauria ni ati mwaka yumwe yura twithirite turi ofisine ni mbito changetie kando na manto yara ya reo kuma tariki 9 mweri wa 8 mwaka wa 2022 mwaka tariki 17 mweri wa 3 mwaka wa 2025 manto ya maingi ya changetie kintu kia mbere ndi kuyukia utongeria bwa Meru gukurukira neema ya Mwathani ninda promisere kana ninderere mawirane na ndeka commitment kire antu ba Meru tukwira ndanyunya muma tariki 17 mweri wa 3 mwaka muthiru ndabera gintu kia mbere Meru ikagya thiri ati Meru ikagya thiri Mutumate we mwene thiri oni ndi minister wa kanisa ninkomenya munene wa thiri ni Jesu Kristo indi Mwathani natumirite Mutuma ndene ya mwaka yumwe ura twethirite turi ofisine tukethira Meru bakiaragia na muambo yumwe Mutuma Ngabana tukiwatanaira na MCAs bonde MCA 69 ba Meru County tukiwatanaira na speaker wa Meru County Assembly na tukirita NGUGI kwa kwe muno tukiwatanaira na bunge betu bonde abunge 11 including women rep including senator wa Meru tukiwatanaira na sector chionde all the stakeholders ba Meru including makanisa clergy including business community including akoroba jorincheke including athomi na bonde bara bena a stake in Meru nonto Meru ni twetwende Meru te Mutuma Meru te ku Meru te anybody Meru ni twetwende no wonder Mwathani atwere a rallying call ikuwa building Meru together tukijenga Meru pamoja so ngugira tukuripoti narua tengogia Mutuma kwa mistaken we yakuwa ni Mutuma bwithitie ari ne Meru babwithitie ende Mutuma ari mutongeria wa Meru bau bwana Edward de gukumo utongeriene tariki 17 mweri wa 3 mwaka muthiru ndethire aritingoge ba Meru barenja bae on strike kana baumete ngugine muno aritingoge ba ogima bwa mweri mieri okwe ina 5 batire imuchara bwana Edward na aria barabonde baria banyumba cia nteto na kinya Meru ndirenda obwira kuma tariki u twayukirie utongeria bwa Meru Mwathani na thithirie kiama Meru iretari na mbeca cia kuria aritingoge barabethera bari the engine kiria thomi engine ni the very critical part ya ngari kana ene machine iretuma gintu kiugita aritingoge ba Meru nibo engine ya manto yara yonda tukabwithia urwethera nira tukabwithia kiri department ya water nibo engine nibo batuma ndoyi tuitura na umatorene twikira BWAWE na umatorene urwethera ni aritingoge bogi mabwa mwiri aritingoge bakethera bate wiritwe akethera wengwa na yitwi mathwanio akiona thirikari ite umpeshima thirikari ite kuthikira kiriro getu thirikari ite ku mind about the welfare of the workforce baraba the engine ya any government anto bau kinyabo bagikwato ndawa uri mwachie na ara cibitari kinyabo ngwa bakethera bayitwe na bakirira so anto bau bana endu andi bari on strike bethera barinja most of the time bateta strike kuma tariki ngai ampere otongeria mwanka narua na teka sababu cia kwithira betete strike itethairio iciethairio ende Mutuma ni muntu wa kuthikira antu bara nene kwambiriria president mwanka muntu ura munini ura okuthambia flow ira tukirukira na office ira tutumaira
mwanka muntura munini urokutheria thoko cietu nikenda antu betu bethira bakenda iria into biao guntu kutheri nkabathikira tukaurania nendiri no ntu itubatire kubongela muchara ni hata tubatire kubwithia nikenda tuongela mbere own source revenue tuona mbecha kando na ira cia exchequer ciuma Nairobi ni mbiba tubatire kubwithia nikenda tuongela mbecha tuongela ariti ngugi betu muchara bila tubwithite tofauti bwana Edward na Meru bonthe ni gukiria moral ire akwe nawe moral gukiria moral yo ariti ngugi betu na hara maturene ariti ngugi baerita ngugi bawiritwe muno madaktari betu baetriti anto betu bakia na smile because a smile can heal baraba kuthambia mathoko yetu na kuera baraba kuthambia ofisi cietu baraba kumunta ng'ombe cietu baraba kuritanana betu manto ya michezo bari ritangu uba wiritwe nontu michara yao bwana Edward itachererwa niregi taria mbere in revolution kuma ye kwambiriria 2013 kure ya michara kagita karakagirite rimwe bare yawa michara tariki 1 ringi bakari wa tariki 29 ringi bakari wa tariki 2 so aritingo gibeto bawiritwe muno bingi tofauti bwana Edward niku implement kintu gita wa scheme of service kire ari mo beto ba isindi kana ari mo baraba nini ari mo banasari manto yatabwithi karingi ndene Kenya do your research bwithia research yeku iyo na report ombere ni na Kenya scheme of service yari mo banasari ira implemented thai bwana Edward ito ko appreciate kana ito ko reward effort aritingugi ba kwanda aberere nibete school nibongele ume nikenda toa antoba Meru hunduma kana service sie na quality service sie immediate service sie credible anto bakia ya refreshed na kithomo so baraba thomete kana baraba ongelele kithomo kumarira bandikiro mwaka wa 2013 Grand Revolution ya mbiririe baraba na degree ntekwenda kuwa muchara yao mbecha ira barare yawa bwana Edward barare yawa mbua ngirie 12 ngirie 13 ende kire thirikari ya Mutuma na Mwaka Jumwe anto bau kwenda nkoira biba kuriwa arindikono nadema na gwa muchara isirie muntu lakini anto bau kaba kuthia toi bank mbere barona wa bank ikainga mirango nonto ire yera mbigere payslip weku na ne ere zero ni negative thai bongeli mbecha ni guru naraire uria mwarimu wenture na wena ndigiri nireo kamenya nteto ni change tiende ne Meru. Governor, allow me to ask you this on the public service kwimantu yareru ni mushimio DMK gwari muchore oku bontu kwanda ochoke ontubu kwimantu arire wote mwanya yaku na the former governor nonto utandikiti antu utibore thia patiko mina wikiti mbeta office yaku how do you say about that? Asante. Okay, ote mwanya no kwedre relative in whatever I meant giteni ma kawira na karirite gite kya ngavana na inyani karirite gite kya ngavana so au kote mwanya and in terms of operations in terms of kusavu antoba Meru kwena mwanya yo munene ngukwira ringe bwana Edward towe ukumantu kwembere na ntekwenda kundiscuss mama tuambiririe na kelele nyinge muno ndene Meru chaos disunity discord tuenika heshima ya Meru ya kinya to the lowest that it has never been in the history of Meru. Mutuma hukuma bwana Edward mwanya yurayo yitango kwira ringi mwathari na ntumirite anto bakethra bawatanirite na nonto woni nde muthomio Biblia Zaburi 133 ri mbira 133:1 au anto bena ngwataniro bwana mwana onti au anto bakowaria mugambo yumwe bwana mwana onti au anto bena bakothikirana au anto bakoheshimiana au ero uri agwe nawe au neo mwathani aragia kitharimu na itharimu bira mwathani alukiritie ndene ya Meru
ibibingi itharimo bira mwathani allocated ndene ya Meru within 1 year abithirite ndi ofisine ni itharimo bibingi na kato kwambiriria safari ya kubwera manto yara ya bwithikite ndene ya Meru nontu bakwithira twina thiri nontu bakwithira twina ngwataniro nontu bakwithira twatanirite nontu bakwithira Meru itena aibu tukambiriria safari yu nkabwira no kure wikuria ni nontu tiandigite ariti ngugi brother Edward baraba tiandiki ni ariti ngugi barambua thai public service board and Ameru ni nkuburikania ukethira woli tafadhali tweu kumotongeriene ni twethire public service board ire batire kuandika ariti ngugi baraba duaira ngavana baraba ethaira beba communication baraba ethaira be directors ba protocol bau bonde babatire kuandikwa ni public service board ni twethire public service board ye kotini ikira wababwire rieyo au ofisine bokaandikana na bokabwithio ntukinyabure kubuthirie tamwenu bwane twaria almost mieri 5 bwana Edward twetere public service board ira mama kawira ititie kotini bathiria safari yao baana na heshima tweko timu yu jau kumanguge na bwana Edward pate ambirira cia kurita kwambiriria ku advertise vacancies ira ciendene ya county mbere beta agentu kita wa induction paketa agentu kita wa induction baka itanwa ni council of governors baka itanwa ni wing ya public service ya national mbua obiumya bire bithatu euto guku man December tuwe kwambiriria January bwana Edward gintu kya mbere kira these team babwithirie na ingwetigia bambiririe ku advertise twanya twangugi turatwi ngugira cie critical kire Ameru ngugira cie critical kire Ameru endu te kuruira Mutuma chai ira mheshimiwa DMK respect with a lot of respect au Mutuma ate kumeagethera kare ya anyunya chai kanare ya kithere kire kibandaski Mutuma nara kanywa chai kana nara kare kithere either kire kibandaski kana kire mama mboga kana kire kithere nara ntorene ende ngugira woni ndonere riembere ku advertise ngugi yu Edward te kuruira Mutuma te mantu ya sherehe cia Mutuma around Mutuma te bauba kuthambia nyumba Mutuma ne baraba kueya na unduma yabo mandaktari ne baraba kuserve mwananchi yabo wiki extension work kiri arimi betu na arama turene ni baraba kuita kueya na mbeu kiri ng'ombe cietu kiri arimi beria ni baraba batire kwithira nibo endu bakutuchorera nyumba ira tuwaka ndene Meru ma engineers na nibo thai bendelete kubwithia that recruitment no bendelete kubwithia gintu kita wa interviews na soon and very soon tukethira twina ariti ngugi bau twendelete o wendu timu eu ne batire kurwira Mutuma chai kendare kago kunywa chai na kuria kithere na arakire kibandaski ndeka gustura bamwe baraba gustuka Mutuma atena murui wa chai kinyabo muntu wetwa chief of staff Dr. BWAWE ni yongwe yawe ya kuona itwanya turiko nwe emeanwe mwene ngugi ya ariti ngugi ba ofisi ya Governor ngugi chiawe kiri county government act ne outline ne ngugi chia governor emwe ngugi chia governor te kuandika murui wa chai ofisi ya governor ni kuolelia the general well being ya Antoba Meru and that is what I'm trying to do
So kinyabu mheshimiwa my brother arisire, it is a good concern na kinyayo ni ushughulikiwa mbua within this month together twena NGUGI bau mheshimiwa huwa abateko kianantira bangi nafasi na kinyama daktari bakethera bariko masibitari yetu no sibitari imwe bwana Edward kaingi kwethira itena nurses kaingi kwethira itena pharmacist kaingi kwethira itena NGUGI. So kuringana na woni borabo ari agent kubwithia ni ku recruit mandaktari no ku recruit arimu ne kenda na beto bendelea kuoya wa unduma ni ku recruit mandaktari ya ng'ombe ni ku recruit agricultural extension officers ni ku recruit anto baraba geta ke mwananchi te baraba ke ya kirini ibaraba geta ke mwananchi no tukinyani inauke mwananchi betete tukirege kigiro kya kwa governor county revenue kariata thai na jirenkwe imbondi ya naumbete kwithira scene place runguro tongere bwa Mwaka Jumwe. Thank you Edward. Okungania bioria biere oria county revenue ekariata na nembondi ya nambo bete kwithira mbwethetie within 1 year. Mwaka Jumwe Jwa mwathani ura twithirite turi ofisine ni mwaka yuithirite wina a lot of activities kana ngugi nyingi muno ira tucieyanite kabisa na mwathani akatoa favor kirigitiki na kiri ngugi ira twithirite tukirita ngukwira ringi no ntobwa ngwataniro no ntobwa thiri no ntobwa good working relationship no ntobwa respect na ko respect atongeria bangi barabatari county assembly neritete ngui yao na bwana Edward Kampe speaker wa Meru bwana Ayubu Bundi Solomon maua yawe bwana Ayubu Bundi Solomon na rori wowe no theterete ya Meru weno tongerete county assembly ya Meru boya weno ritete ngui Robert ire korita na nde kuringira roi na kwera Meru na ubare bakuringire roi no ntombondira bwana Edward twethere itekwo so many dysfunctional sagas semi-autonomous government agencies inyingi ya mbere MYS Meru Youth Service ni kitengo critical kira kikutake needs cia vijana. Meru Youth Service endu yare yeukua ni ere yeukua a youth bedrete batura ciatiri kabware kere kutuko kujali ni atabatu tukuendelea kabware kere kujali ya welfare the Meru Youth Service endu kaba ba ukumete cieta wa companies ba ukumete cohort ithatu non to be na board functional be na CEO na twathamia Meru Youth Service na ara kwari na ndwa ya government executive baro ya na kanisa ya Catholic at that time na ndweu yareta thina mwanka skuru ira yegoji ya ethwa ni community either baraba support thirikari at that time kana baraba wa kanisa itibatire kwithira yena munda yura so community yawa manto ya youth service thamia ngabana batu bila tukwenda ni TVET college na iyo tukurwa thai ya na ingwetikia ngai agatethia ni kenda kanisa yethira yena their portion na the community yethira yena their portion na activities yotethia community yegoji ciethira ni kubwithika ndene ya skuru ira kana kianine kira kithakene kira kia thirikari thai college ya go train Meru Youth Service twamithamirie twamikia kwita wa mituntu wondi ne yankomo ni naoiri ana beto barita ba trainwa manto ya discipline twena ana almost 1000 kiri college yetu betreno manto ya discipline ba trainwa manto ya otheru ba trainwa manto ya kwa responsible bakaewa paramilitary training na ba trainwa manto ya patriotism ontobura ana beto ayuth Gen Zs babatire kwirutaniria nikenda every time batikaura chini na ngugiri ayuth baranondo bena lot of energy baba inge bena skills baba inge they are even graduates by different courses in universities colleges and all that tueba yukia to aba train
na twabaikia nara njakire community endu kethira utiraigua utiringe miru yeta kuthera mutherere yura ana bauba kutheria miru anto banko iba komenya teto yunkuwa anto ba mawo iba komenya teto yunkuwa anto batimao iba komenya teto yunkuwa rokorora mbua rwithaira rwithirungu nonto aritingoge beto batinge ibara to recruit thai kenda twandika endu ana bau bari ukumarunguro na ichiko ba ukumarunguro na rex ba ukumarunguro na yeri meru keko era gure akwe nawe meru keko era otheru. Thank you Gavana Mutuma kuongera morali ya aritingoge bogi mwiri lakini muri kikuro konte meru arioria akatika kugura na ware chemist sibitari cietu cionthe inyiria cie macindani nari kambia gwita ngugi boga ri rirete bidi mtu atuma rifaro Nairobi mwaka jumwe kuthire na ntugo 12 impio thithitie ikamuguna na kiri uri okugura ndawa chemist ntuko ciejete erigire mbikuma kiri thirikari Mutuma ntothingia. Asante. Neboya nontu bakiuria gikea kia kuriria meru manto ya welfare yao. Welfare ya meru is my first priority. Ndire ngavana wenu, ndire mwana wenu na ndire mutongeria wa meru. Kintu kia mbere my brother ndikania rietwa Kiremi Mwirigi wageto FM. Kiremi Mwirigi wageto FM. Yes. Bira ameru kana mbuga kinyawo we bira we nabyo ne history kana the yeta watea ni the orientation yera twethire tweneo turi ambwe Kenyans ne baiche sibitari cia mwingi ite asie batetrita wana heshima ne bwo twaritanirwe kuuma tene ne utwaritanirwe kuuma tene ne mbithirite ngeta mechemanione turukiretie ndawa igeta machibitari igoro ndeta muchemanio nkauria ekuru na akuru baraba ikuo kabauria ne bana bakomenya chibitari ra yenturene ara yena ndawa bakaua kuumarira nthi yonerwe chibitari ireta itona ndawa ngaukiria mwekuru umwe muno timu baraba CHPs mandaktari baraba bamatura kamuria mami were ya chibitari ira yenturene for example kaongori ambere ngo kure kuna arua ngamuria kwena ndawa kana iteku ambera ngavana ndawa chieku bwana Mwirigi ndirendo kwira atiri kuma tweko yukiotongeria bo gintu kya mbere kira twaere priority no tongeria bo ngavana Mutuma ni afya no ntuikomenya health is our wealth afya ya meru ni bo tonga bwetu twaekere mbecha inyinge guchinda department inge chionde. In fact, tuwekere manto ya waka machibitari, manto ya kugura medical equipment, manto ya kugura ndawa, tuwekere 1.3 billion. Nicho tuwekere clean department ya health. Okay? Na ndawa ira tombite wiki ya machibitari mwankadhai ni over 360 million. Na no kumenya ito tieri okwe meri inanikenda tokinya in the next financial year. Nito tieri almost 80 million siya kureta ndawa. Kwa umanto yara tomba kwethira twina yo muno ya webo na Mwirigi yokoria nte kumenya gethira ni muthikiri yokoretie kana iwo bauriria katwina notion ira twari ni otene that sibitari cia mwingi kana cia public weta na ombere ukarast ukagirwa nthoni we mwekuru kinya ekuru baraba betete kwewa twana ndera watene kabaura wampi mwekuru okunte kumenya kethira na kurukite gwewa kana no aewe na kethira na kurukite ambiria kuria kangi no mutume chibitari either ya Meru Teaching and Referral Hospital kana mutume chibitari ya Mudhara General Hospital kana Timau nirio kethira wendo bura mwekuru akonwa turua ndene ya Meru utika na kabatire gutoturo bwako kagitiarawa ati no ntubwa carelessness URITI ngugi kana kwaga ndawa kana kwaga utungata sibitari chietu. So apart from the history that tutwire neo manto ndene ya Meru ya changetie na kethira no kwenda kumenya etau nturene ka sibitari gatenu we yo mpe report ruyu ni boya bwana Mwirigi. Kwa report ya tamushuma
ngakwa report atande ndira gutinda wanga kuringira report ate mbera ruyo nai ndirate oni muthikiri ro tutegete kana tuthikirite tha ijire tarujo sibitari agandawa agakuringira report ate no report wa ngabana ate nturene ubwana mwirigi wowe rira wona office of the president withaira agarinde office ni arakwa chibu ito gwata nira bwana mwirigi the president withaira areu kinyani ndeka na ndona office of the president kari araka president ena office ya ndego kura ya kumenya te president ni njara president yentorene so ntorene uya kaongo nau ke agwau ara keria area ara kwa mathagiro area ara ara dhangatha mwisho yuraiwa Mwaka Jumwe Tharaka na ara Kisimani ni South Gembe South kwena njara ya governor kwena ward administrator kwena sub county administrator kwena in charge wa sibitari bwana mwirigi sibitari te batire kwa gandawa amwana mbecha ira twikirite kwena mbecha ira siritawo au sibitari mbecha cietawa FIF that resource mbecha yuci ire rito au sibitari mbecha ire awa kidogo kire level ire ibatire kuria nonto level 1 na level 2 ni free service itabatire kurichwa kuringana na sheria cia policy ya health ya SHA lakini level 3 4 5 nera tuitete witithia level 6 mbecha ciikucia kura ndawa bamwe kinyanto ubera batutethia waka macibitari nonto mbecha ciikuo sibitari ira na cite ite kuona mbecha iuna cio ikuto wikia ndawa nau maturene yau na ndawa cie sibitari oria kana mutegeri wetu kana muthikiria na orienturene kethira kwina ndawa in fact no bato communicate na namba yubo kuona ikematoka TV ne au ciiko batwira asante okay ibo sana bwana gavana na kire muthikiria kethira ndio ya manonti na tuna FM egitari moe akwenda tukwatira ala mutano ule kuria minister ule akakingirwa ali minister wa mwili na mama hospitali na ndira kwa mama Kenyatta abunge bakima ala bageta India na minister na ino ndo wena ntobali kweli na sisi wa kimanto kwa mwili toka tukugajwe ndego bakwedera ajitwe wena nene bange bale hapa atrikaleku ntije kedera kuroro netete hospitali gucho tungata tumone anderea kedere MCs bale bana ke ntije kedera kurora ya wakana twije kumwedera anderea keje hospitali tugwita anguga kwabo mono tekore ikiuria twigitwe MCA mona makurora airwa kana aretere hospitali na kwabo mono twite twachokeretie ndo kwithira ukira mwana ore lakini ande wikiuria kimwe kire ajarira kwijite rukurungamira githongo ngigura mpempe wakia andu ba githongo bambiria nkuria gintu kimwe kire machine ile chiri ka kwithira chieja ni hospitali ya githongo no rombete imeshole kundani woguchwa gitike MCA kana MCA muthuri no rombete machine wachoke gure kiu tuija kire mantu ya waria ja atubaba nake kire antubaba nake wina bongurukia magana ya kenda jale tu chwera ngugi kana jale ugwita ndo bomba kwa bakiona ngugi twachogara nyumene kidogo kire youth service imbelete itali youth service kulire ali tigitara ke baki bale beta bakiegera njira bageta bagituguta bamo kinyoka badingati otemei na bali imitaratare iri kuri nayo ntukuya narwa wana antu bauba meru youth service bauma kire moritani amana bau otwira beta batheria na au kure ange bageta rukoro kathira ri beta u mwana nte wewe ngeti wadere ndegoro bwana gavana ndegoro ne bairi ngeti na kya woni nyancho amagure ya biote mbona asante ana barabedo okay safari ra to bambiriretie mwana nte te koera dode me ago ye kana bedo koera forever ana barabetu katubambiriretie ka safari kambere ko barita maturene to barita kere frustrations ira chio to mana beto bedra be suicide o commit suicide to barita kere frustrations cia kunywa ndawa cia kulevya to barita kere frustrations cia gukuma kere criminal gangs to barita kere frustrations cia matura nara na cia wamba to bareta kere system ya ku shape their future
system ya kubaikia to their destiny ne ata tukubwithia nteto yu mwana onte ri anaba baekiri program wetu eneo beta bae wa the paramilitary discipline baitanwa the value of sacrifice kana patriotism ko serve community without necessarily ko demand ni mbin kona ende kinyaba hatwe tekato baikia ngogene otheri mwana onte kwe untotio kuri ndekuwa anabaraba getetha cia nauma turene anabaraba getetha cia macibitari yetu kuregister ekuru betu na aciari betu baraba tikumenya kuthoma kiri program ya health ya SHA ana betu be nauma turene kuwatia mandaktari betu kutheria cibitari na guchenga barabara ira cia county na kinya kutheria mathoko ya utukua na kurugura mitaro ira ya drainage system ana bau mwana onti ne bakore wa ontuko chiringi maana ya 5 kako ndio kumenyete bu yeteri na ime ante kwijen magana ya 5 ko at times ntuko imbe chi nyingi akwe kurukinya na kuona ana bau ne bakuona kanyamu na rira ba oturenwa na arakiri introduction barirwa kanyamu ka mwana mwari kana muthaka ukaria wenka mbere imenyere afya yaku akikisho kure angiri mwanja ira ibatere kure wa cia mwaka nikenda withira wowe no menyeri manto ya afya wowe na ka family gaku kethira mwana uwe na gurene na wakikishe mbua ontuko no kurumia mami okura we nturene no nto muno ana bara turayukacia na arake anine mwana onti ne bara machibo batwirite ana baba umete family ne iracianthe buru iracianthe ite ya weshima kinya nturene ni bwana batu tukuyukia barabe na ntu bo chiumba ya uwe na endu na mwirigi na bo tukatira aciari no ntu ibo chiumba baba ikia masukuru ende bau ne bo bathirikari twaba ikia na ara twabare ya ontuko chiringi maana 5 bathiria ne to bayukia ringi twamuria we mwana ri kiewa kira wibatwa ngai yakwete kya kubwithia mbi omwaka woni mbi batwa chuma cia waka nyumba ikethirwa mirango kana ndirisha mwiri yukarungama kuona mwana uneti kirengo geu ya welding mbona mubundi yake akiringa kabiro nyumba woni nkaibwa nkanya tokamenya mwana uneti kire mwito yo kubwithia masonry woni nkaibwa manto ya stima kambi batua ndamwike matoka tokamenya mwana uneti kire manto ya wiring na electrical staff iucia waki toka onge akatwira woni mbona rangi nkaimanje ni ura mbomba kuungania rangi ikareta into thongi na kuringa rangi ya isi yaki ndene ya nyumba bwana mwana onti so anabauba athiria mantu ya bakobwithia na umaturene twaba ijakiri vocational training centers chietu bwambere turiorwa tunyonyi twiri na ija rimwe no ntubapa ingi anabetu na inda ibetu ngabana kiraiturira ngabana akera anabetu counties ira ingi ni by embrace technical skills ni by embrace uritani bwa goita wate bwa manto ya gutumira course kana gutumira njara gutumira manto ya plumbing kiraitwa ambiriria safari ambiriria muchakato yo kwira ana chionde ite kuonekana wingi ngogeira chiekwo na ibwo no ntoto twatanirite na national government ministry ya foreign affairs nikenda twambiriria program ya wikiana betu ndira tusainite agreement ya kuritanira ngugi na national government kinyameru twambiriria wikiana betu
bamwe baire ba Meru Youth Service kubaikia nthi ome ni bakwendekana wikira milioni ndegene nara Germany, ni bakwendekana wita kwa karangi nara America, ni bakwendekana wita kwa ship cruise kana timu ira imenyera antobara be meri ne antu ya meri, yes, para bamenyera meli kiumia kithu indarite na company ithatu baraba mbirite bakeya tuandike MOU muno manto ya meli nikenda ana baratu train ari na nzaka baratu train kiri Meru Youth Service bambiririe wita na unja na bateta baumete ate koera thoko na araba koera barita baumete kiri vocational training centers chietu na polytechnics chietu baeko water skills irabe na mwito yuywa kubwithia niro twabanenkanira nau tukasign MOU na mbere tukahakikisha na beto bakethira be secure, tukahakikisha na beto bateta gutumira boboe na arabeta Saudi Arabia bakatumira boboe, tukahakikisha na beto ngugira betete kurita ni ngugi cieshima na tukahakikisha thirikari ni kumenya ni betete nau betete. Asante bwana. Bwaga sana mbere tuyagire cheupe kiri ana baba bantu baba ana kena ande meini the wao bariuga wako kandi inteko mekatha ndukora mutaratara jwa orira bakuga niko kandi kuga atia na wenda kwethira okibera atia mwana onte ana beto kuwa wako kandi ni philosophy kana it's a rallying call, it's a awakening call ya Gen Z kuwa twino tuta participate in the democratic process ya gutara tongeria betu lai kinya twina kandi kana twina kandi ya gutara tongeria na vijana ba ndirendo bera okethira ku decision yenge babwithitie indongi ni uya kwamwa kwithira kinyago baka participate kiriko influence distribution decisions cia nara nthi ya Kenya nara county ya Meru nara constituency ira ya Imenti South, constituency ira ya Igembe North nara wondi ira ya Ntorene yitete nibo bakamwa ni barabara ire kuba kwenda nibo bakamwa kethira barithira bena ngavana wa Ipindi kana ngavana wa kuinira Meru kana ngavana wena vision wena kiroto ukwenda gukiria muno vijana ukwenda kurota ana baraba nkia be maturene bauma maturene beta maju ndonere muthako mwe kuma Tigania West I think mwishone na aro ku Isiolo ogwetrukana no Tigania East akiwa we atari na hope ya gutrimana na nteto ya irara trimanere kire the Meru Youth Service damonera akirita okoji rutererwa Ndarene thokone ya marigo au ni waitairo kuji so thirikari yeye kuthwaniria na beto baranini thirikari yeye mwana onte ikuhakikisha ana beto kinyamo bena nafasi ya mbere ku earn something ku gain skill na kinyako babangira future yao no ntu Kenya ene etu mwana onte ibwaga kidongo no arombere machine che kidongo dan kana MC na ndewe mwana onte gogo ndombugumye kiri siasa cia nture no ndo mundo aenda siasa cia ntura ya na ndega kwenda to discuss ndani na MCA into bira bidera biro amwe tikianga na biromba ndo lero bishine ngugiye ondera ira ngabana kareta na ara maturene waibua ngabana kureta mashini na hospitali gavana kwenja barabara gavana kureta bwahu gavana kuandika ana ginya bau ba MYS ugeta muntu weyo kwira no bwithia kethira atigitene ura wigitene no okuyira maendeleo kiri gavana oyaura nani nkwira maendeleo kiri president so in very simple terms mheshimiwa Muthuri noe mwene ngugire kulito githongo akirita maendeleo kiri gavana wa Meru. Thank you Bwana Gavana. No tupojara yonde wariye gikinya kudroke ugetetheria youth. Ngitokana ndio wacheupe kwa Meru TV. Akiulia kwa nini? Trupena. Cheupe. Cheupe. Yes. Asante. Meru TV.
kiuria kwa itonete kiuria kwa itonete ugikira 25 million kiri Super Cup na tukienda kumenya kethira kana mwananchi wa kawaida no wethirwa akiuria Meru ni thiritwe na mantu ja mengi sana jamwe jara ndivyo kiariria na antu no wethirwa bakiuria pengine gwikira 25 million kiri Super Cup kethira nyo priority for now kiri antu ba Meru. Number 2 kwina talent nyingi sana ndene county ya Meru tuina aini baraba inite ndwimbo tofauti na talent ingi kithumba irana betu bena cia ba county ya Meru. Ukaria Ngavana, what are you doing to make sure ana bana talent cio itira urira ndi nontu kwi baba ingi ukatrima iba kwenda kuina bena that talent lakini batena mimbi kwa kuinira batena mbesa mimbi cia kwambiriria na iba kwenda support mumakiri thirikari pengine nombe kithiro kitwelesera na togatethia kana ukaria Ngavana imikakati iri kuwikite gutetheria na iba. Asante Sister Cheupe. Urambwire a youth nebo present and the future of our county Meru, never present in a future ya Kenya, na netwe present in a future ya world. Madam Cheupe, a youth inquirere inge woninde ukumagetene, antobaranda ibe tuwe na frustrations nyingi, nonto inyani tekanda ndera akura munonta akura ya mwanonte, ndio au. Inyani nderibu andramu ikema toka muno yekara ya muyuthi. Inyagethera nguitaitie kidogo mbitaitite nikenda ndi kana ni nanda umana teko kuri munoge yo chibirwa kyao omenye kidogo ingena monore mbero inkuri nonto ingena monore mbero inkuri nonto kuri anto bandu kieto bakwira bataumira mataniti bau ba me antendo choka na ala ndiguru ingena muriga tumiona nte akakeru kirangi. Asante, thank you manonte. Ayuthi betu Madam Cheupe kwauria ni mubango yori ko twena juo nkwaria mbere mubango yo ku revive kintu kiwitwa MYS no thikirire boya nkwaria manto ya kwethira twena mibango ya gukiria michezo ndene ya Meru kwethira tugukira cia iyewa bya wini iyewa bya osani iyewa bya spoken word iyewa bya acting iyewa bia yuthi betu rira twekire milioni 25 Madam Cheupe nikenda nchokere manto yara nkuite turitana betu nara bakuthukira matureni nara boti aciari bakirira nonto ana bari ukumakiri mandawa ya kulevya baga ukumakiri wamba baga ukumakiri manto ya rape baga ukumakiri criminality cia all manners cia all caliber non to their idol narua mbumete renda kinya tumete antobetwe tumete athiru rujini kiri michezo ira mheshimiwa Kathuri Muronge senator wa Meru akubwiza cia finals cia michezo ya weka mashinani foundation sponsor ni mheshimiwa Kathuri Muronge no komenya ni ayuthi bana bagore gani na kiu kakwendura menya amenya tuire mwe ayuthi baba okurikiani neke athiru rujini ni zaidi ya 5,000. You can imagine ana ba 5,000 kutena michezo yeu na kankwenda encourage atongeria bonthe non government organizations makanisa akurubanjori business community ndirenda kubwira ngugi yete ngavana aki ngugi yete atongeria batari na kura aki. It is our responsibility, it is a role, it is an obligation nikato go shape Meru tore twende nonto ana ba you can imagine accident cia barabara ire ikarika ana ba ubanyuite ndawa cia kulevya na umature. You can imagine ndwaira cietha ire ikarikite na umature. You can imagine mimba cia mapema cia teenage pregnancies ira ciethera ciekarika ana bate na unto profitable kanonto meaningful bako engage ana bakethira twana tunini twa miaka 10 na yumwe miaka 12 ni tutukwithira twi cibitari ya Nyambene General Hospital twina twana ni tutukwithira twi Mutuati level 4 hospital twina twana ni tutukwithira twina twana Muthara ni twina twana Timau no twana bari aindo
kenda twathurana na bana idleness yuna ku engage na unproductive activities ili go kill their future. Ni lazima tubangire ana ba mandamu cheupe manto yao tubangite kiri michezo nuonete kuuma mutume ukuma utongerieni ma antobara nene role models ban different caliber baku act ibonete Churchill yete meyo juzi ibotonete na muntu wetwa Eric Omod ibonete achedi ban different michezo be yete meyo na bonde ndibeta nikenda tubanga future ya youth betu nikenda ndibauria tiri bomba kweya tuambiriria program ya kutrain ya identify na ya network na the outside world nikenda yewa birabi emerwa aini betu nikenda yewa birabi emerwa actors betu nikenda yewa birabi emerwa asani ba type chionde muno kire TikTok tumba ko ba connect na nthi ya njanara tumbo ba connect na role models tumbo ba connect na companies ira ikweya na biashara si advertisement ibonete bakiambambi na ba mukami na bakamano bakire ambeza chako advertise mutu yakabagara kana kiambambe eta bakiambams advertise mutu uriko na ba majunda bakiandvertise mabati ya raino na nde woge thwana cia ntetoira na baraba kubwethi wana ira imbecha iro ure agwe nawe wana bora imbecha na ndenda ko encourage ya youth betu mwito yura yuonde okethira wina yuo Ngabana Mutuma na ku understand Ngabana Mutuma na kuelewa Ngabana Mutuma ria koboa tanjara bwana mwanonti na cheupe tuina studio ya kurekod ndwimbo cia vijana betu ndene ya Meru town ya Maua studio ya county well equipped manager wane wasanii bantu reu na inkwenda kwira ayuthi betu nitwitite gukiria ye wabienu kinya zaidi na Mutuma ndea na wafeel woni mbumete kire muyuthi ba kiwango gukya jenzi igoro kinyotha indi ribwa ndamu ne mbethe buru na ndirendo bwira mimi na wafeel na inkwelewa mathina yarabwitha bwena yo akuruba batelewa yuthi akoro batelewa batelewa mathina yarabukurukira batelewa te bwena challenges batelewa pressure maisha batelewa uweno wino kwenda wetithia ngari ayuthi bakwenda maisha ya mea baba ingebere akurana nontu batena gintu muko mwana onti tukweleano batena gintu muko woni kuringana na ora mwathani ambirite na mibango era ndini ya Mutuma ndi Ngabana ayuthi ba Meru nibetite kuona mwanya ndenda obwira yukie ni kandi ya kuringa kura twethere twikandi kila muyuthi wa Meru nikenda tomba ko negotiate kinya nontu bo block ya votes ira tuketha twena chio na national government ende kandi uwa meyukia hakikisha tariki kenda mweri wa 8 mwaka ya 2027 oukumya njenzi mwenzako urakwelewa pressure era wene ona uma torene urakwelewa tena chumuni na nende ana ba muno ba ya celeb antu bakerigira bena becha you know nontu none kanira TV ne abakerigira nende celeb ethere na becha no rongo ilazima to build platform ira ikaana ba becha sustainable kando na the small money irabona cia MC small money irabona cia ku act small money irabona cia kuringa to show now TikTok ana bariba kwenda mubango zabiti na mwaka yomo yumbe direte ndi ngogene ya Ngabana kwena foundation mbwethetie kankoreo kwira muchethi urawomba kweya Merwe achethi bara butoire kuibwa World Stars beyite Merwe kenda twambiriria mibango ya kupatina revive stadium chetu revive Kinoru stadium revive Timau stadium
kuribai Sabah stadium ya Nkobo kuribai Maua kinya kethira Maua iturombete mbeca kankwenda kubwithia manto ya kwa green na the land owners barabe around Maua stadium twethira twena eka 10 twaka stadium no tuitwe milioni manere ya 50 waka stadium ya Maua turitete kire national government stadium yetwa ni thiritie ngui na tukolema muno tugere atua mbeta cia kuchethera kire stadium yetu mbandikirite minister wa sports former governor Mvuria kamwira stadium ya Kinoru nitonenkerwe ekariureri areri nikenda vijana betu bamwe bara batikumba kinyoko mbora tunyumba twa kuaktira michetho yao no to au stadium kwena rooms nyingi tubaye to rooms yao twekire intobia ku record music yao twekire intobia michetho au na twambiririe gukiria talent chia meyo mwaka jumwe jwa Mutuma na yuo ni foundation ndingete nthi kalika Mutuma ekirite foundation ya nende ko peak 2027 ngai ari mbere niko buluka. Okay, asante bwana gavana, mbere nikira mwenzangu bitikiri ngochokia nini ki Meru level 5. Yes. Itonete ukiromba muno Meru level 5 ya thwa level 6 na ikuthirite kwina antu baba ingi bakulalamika bakiwa ugetoka atima cie iba mami gitandene kimwe muno ikuruba bagita kwa watu wana dene sibitarira na itweri construction already ni ability lakini we clarify maybe ke mwananchi no baba ingi barua iba ibiri contractor ko ija bangi bakwa agwita utema nguge kuendelea jeshi kuija igwita itonete nyatu kwingi deputy president na ari no but still kwina antu bategwitikia kuri nguge kuendelea nara na natia aikuruja baba kumama gitandene kimwe mibango regwita na mbere ruterenerwa nebo ya cheupe again kiuria kiu kia kuria about welfare ya Meru ni kiuria gikiega nikenda twira Meru uma muno igitaria siasa rikeyo kinya arongo bainge ya kire antu barabara giama na season ya kwari orongo ni irakinyire officially ndene Kenya ri utemeru kuira season ya kwari orongo ni irakinyire Ameru be cautioned kambere Ameru ba kwa nonto nande ni watchman wenu neni mbeki kilengo ne areguru kenda mbote gaira ni mbie kwendekana kana ni mbie yete ndona maitha kabwira kambere Ameru officially season ya kwari orongo ni irakinyire so rira bokeya waibu atongeria badio lonkete na umatorene bebwira anga tibitare anto be mama bairi anga tibitare ya level 5 ite wakwa anga otemanto thirikarira nene kubwithia otemanto Mutuma kubwithia kasiso ni orongo irakinyire kwa uwe ukeako wa mutegone jwa wetikiri orongo o mabukariu nimbajiririe na kuwa ndewu kumontongerie ni Madam Cheupe ontobura bwa mbere ndatiliere mukazo yo munene ni manto ya health oringi ninkwirire machibitari yetu nara maturene ya kuliunga machibitari ya ubwana mwana onte kuona tofauti ogeta mikumbu ne kuma Mutuma kumagitene ukethira tofauti ukethira machine chiekuo itari kuegi itarira atongeria baubangi bari eta kanyakine ukethira manto ya Meru twena theater twena oxygen plants twena manto ya mainge ira tugwithetie kuma Mutuma kuma utongeriene eta timau ira senators beyire bedra timau yena thina manto ya te karibu yare undare umweru gitene ndetere ndauria antu bawe etwa Safaricom anto Safaricom Foundation ni batwete milioni 35 cia kubwithia sibitari yetu ya timau mwana onte nara egoji sibitari egoji ke itawaja egoji west sibitari ya Kinoro bwana mwana onte to ni national government twina Dr. Shadrack Mwiti ni bono onto kwirire ara kwina ngwataniro ara atongeria bakwika mind chiao amwe na bakarison together ukarea kwithira we selfish ukarea kwithira we alone ranger ukarea kwithira ucianete na ume au
au ni omwathani aragia kitharimu na ndakwira u katwatanirite na bunge betu no ntutiri national government yumba kwa Dr. Shadrack Mweti Sibitari no Sibitari kana health is a devolved function so utiri Dr. Mweti kana mporo abore na aratigania east kana Dr. Mutunga omba kureta manto ya Sibitari utiri omba kureta manto ya class KCD utiri omba kureta manto ya thoko ya we it's a devolved function so lazima ina way auzishe Ngabana ake agwithira ati kwaraniria na mubunge nteto yu itekarika Ngabana ake agwithira ati kwaraniria na MCA nteto yu itekarika so no ntwithirite twina ngwataniro nibwo no ntu Sibitari ya Kinoro level 3 yina $1,025,000 twatanirite na Dr. Mutunga nkamwandikira approvals nkamwandikira baruga chakuwa yimbe sayichiye tukirie Sibitari ra ikinye level 4 cheupe uririe Sibitari sietu anto iba kurara bairi cheupe kire Sibitari sia mwinge. This is a common thing. Nteze trameru mbuga kuma mutume kweya asiba punguire kana mutumonge la itanda muno rikana mbethirite ndengugine mwaka yumwe cheupe rikana mbethirite ndengugine mwaka yumwe mantu ya umbwetheje ya health kayineme mwathani yatabwithika kitne barabara na miaka 5 gitine kia ngavana patabu yatabwithika ni barabara mama na ariko miaka 2 na nusu gitine kia ngavana yatabwithika kabe ye pole weta general hospital yetu menu teaching and referral hospital wethira ya kurubaire ba mami gitandene kana kurubaire ba mami gitandene nino ntu Mutuma atira expand ward na mwaka yumwe itogwatanira na Mutuma nonete thine wireo ni bono ntu ndombete bilioni imwe kiri national government itogwatanira ni bono ntu Mutuma mbekirite milioni 56 ndiria ward block ira yambiriwe kuma tene ne thirikari ira cia kurukire thaigo tukuthiria nikenda Sibitari yonthe yithira yina 1200 bed capacity so twitite kire ward block yuto wakirwa ni national government ya 1 billion na twina ward block ingine yo yithirite yakawa ni county kumegi itare ngavana munya mwanka thaine ninko mithiria ni twikirite milioni 56 na yo yina itanda 350 dogwatanira so waibwantu iba mami baire te Mutuma wite ari Mutuma mwaka yumwe na yuo kwina ngavana bari mesibingogene miaka 5 batire ando bagema bathatu bana batano Mutuma na mwaka yumwe eta Kenyatta General Hospital eta International Hospital ukethira ayekuru bae itwana ba mami gitandeni bairi no ntu Sibitari ya thirikari habo kwenda mwe CEO wa thiviate ibeta chie ya nawa ukarita ngugi na Mutuma bwithitie nteto itabwithwa ringi uraigwa any other governor in the history of devolution athwanite mantu ya gukiria Meru Teaching and Referral Hospital air level 6 ya kirwa ewa 1 billion ira twineo ndene ya Sibitari yetu au governors baubangi bonde uatoko ari na president governor mbere ikwari na president weta wa Uhuru governor wa Bairi ni kwari na president weta wa Uhuru governor wa Wathatu Mama Kawira ni kwari na the current president weta wa Dr. William Samoei Ruto Mutuma kwe yaona thine gukuira ndawa Meru irantongeretie nkariura nkarina ngai atura moyo tutendelea komamya kurube tukana siebe gitandene antu bathatu na nontu thine wireo baraba ikuo kinya baraba etaba kauteto video bakasambaza mbuga mati mbaya bedra itanda ibyo yurina baire bakomamu gitandene kimune it's not the fault ya Mutuma na nteka na mbuga atemama nontu geto bedra ba mami na bare ya komama kuni ni nontu unduma ya afya ya antu ba Meru irathongomere kagomba gweta komama Sibitari bure antu baire bugetrita waboi ni undume thongi kethe itwana bakoewa bewa twana bakina ero rwimbo ni mandaktari rokigosho tokenke tonini tware tikiri Yesu
ari twaba mwathani warakiria so wethera mweguru wake gitandene no okay baraba kwa watu wana bateka wabairi lakini baraba hiyo already wabethera bamami gitandene bairi bakina rwimbo rwa nkatho ndari cibitari yetu anda bethera bawiritwe amen teaching in the hospital in the new law bawiritwe bari mbira ngabana yani re kato ukerwa thaa 10 cia utuku twakundweria thaa 12 twakundwo curu thaa 4 cia muthenya twakundwa chai gavana ni uteri na dorega na icibitari na wera ni uteri na icibitari bore boya wethe bwena fienjega nontu ni county enu buri na ariti ngugi ni bawiritwe ngugira bakurita asante. Okay, thank you so much governor. Ngachokero kairimbita wanto ni miritio kinywa kana gankiro baki mama cibitari na bakiewana no mwanka bethire banyiri ndenda twarire mantu jegi agriculture na tukira nao mane ati arimi bameru they are suffering arimi bameru ibakurira ja thirikari yaku imibango iriku wikite mimbi gutigira agriculture ni gukura bwega apart from kubanenkira advice Nonto department no ithiri banenkara advice apart from those advice imbienge bokuthithia nkuruki gutigira arimi bameru ibokura. Number 2 itutura kwitha tukiona extension officers ntikumenya thirikari ya county ya Meru monka thaa ici twina extension officers bakungana bakuthiuruka ndene ya Meru bakiona area arimi mirimire miega nambi boja thatu ukunywa muma twakarakara ntuku ingano na ituonere uthiuruka muno na miuko empempe ukinenkanira mpempe monka thai gavana bukuthiuruka butaga no kethira gwikyo ari mbaraketha ne boya kana gankiro mbere mami okuingwetikia na thaira very proud with you nondo bakwithira okeka matari etwa ya mami wa mwekuru may so rest in peace ngai na uruki nkoro yawe kethira netere na uari na wira gwo muno inyani ankambire yo kamatari etore mai mother nonto ninka matari antu edingia mbua ngure kamata muno nande bwana Meriti agriculture niyo backbone ya Meru. Agriculture kiri GDP contribution niyo number 1 ndene ya Meru. In Kenya utonga bora agriculture eo contribute ndene Kenya twe number 5 ndene Kenya ni twe number 1 ndene Kenya bwana Meriti onkiro kiri kurita marigo yato kurita mitungu marigo yato guita kiri block ya imenti rotereru marigo yato guita rotererwa tigania na ara thangatha marigo yato kurita Igembe South na ara Kanuni na Akachu. Meru ni twe number 1 Kenya twatwire tukiwa Kisii nibo ene irio ndene ya Kenya. Meru ni turetere mbere turi mbere yao bwana Meriti kiri mantu ya Asha Vokando ira turagurite kiri season thiru last December mburera era ya nene ya October twagurite mbeu seeds na seedlings cia milioni 60 twaura seedlings cia milioni 30 twaura Asha Vokando twaura macadamia twaura kawa twa distribute kire arimi betu twaura mpempe miuko kuwa no tuonete tuliungite muno matureni tukeya na mpempe ni mane twagurite mpempe cia milioni 30 na tukagura variety kuringana na nture ukethira ni kibirichia tutegura variety ira ya ndawa keagu kethira ni nare Igembe North tutegura variety ira ya ndawa Imenti South ni tukazone region ye ya ndawa this variety region ye ya ndawa this variety region ya Tigania ya ndawa this variety na twa distribute mpempe bwana Meriti eta tura ya Thangatha na Mikindori ukumira keagwa na ara mbura ya urire no ntuikomea region ya this block ya Northern Grazing Zone kwambiriria bori bando batake tha ciao no cie mundene
ende kwambĩrĩria tigania wĩtaige mbere ũrĩa that block ya north ikwarĩre mpembe nĩ ciathirĩre, so there is nothing to report home about kĩrĩmanto ya mbeũira ende nara mpembe ciabwire bwana Gatangugi waziri okwa wa agriculture ethirĩte agĩndetaĩra mĩthano ũwe ũri wa no kũgũra mpembe na barabara mpembe igu kũgũra mzee mwana onti te muthano yo anate no komenya sinenga ni thirikari reko ote komenya komenya batu to meitwa amenyeire Nairobi bitwira bimwe bya Tanzania bingi bya Uganda tutethera twije mono wakinya ari muturigana itwe mero rira twale bitegeria kunderoi kunderoi jo bwana Ngabana tafadhali Mutuma na tukire mpio kidogo kwa tukuthithire Ngabana ngwetikia kale mikuga tukire ni mpio kidogo nimbaye de mpio mwana onzi imboga aseo fundi boga gina chikaburie tewi ndene ndombera roje bwana Ngabana nkarikira roko so Ngabana mbere wita mono ndingienda tu tujokangiria kaka ka extension officers. Thank you Meriti. Kambere ya Meru ngode ku agriculture nyo backbone ya Meru, agriculture nyo inya yetu tore ya Meru na ndenda ku encourage arimi beto ba Meru ne batie bidii zaidi nonto thirikari yetu kana Ngabana Mutuma na ibetwe kiriro kienu bwa mbere ni tubu support kirimanto yara tukubwithia atia kintu kira bwana Meriti kithira cia arimi kia mbere ni kwithira babwithia urimi buramba kubwithia bekira inya yao yonthe kiri kura mbeu bekira inya yao yonthe kiri kura fertilizer rimwe bakethira fertilizer era bakura imaiya na maram bekire inya yao yonthe kubwithia kintu kitawo weeding bekire inya yao yonthe bwana Meriti guketha kogo document ge tatongera cia mwana bekira na ndiu yonthe bwana Meriti kukethira gutena thoko kukethira gutena mbi gutena thoko tukethira twina gintu kira kitawa post harvest losses. Post harvest losses hii bwana Meriti nicio tukabiliana nacio rira thirikari ya county ya nambeu na ara maturene rira thirikari ya county ya na national government baturetera fertilizer na atu turi county to distribute fertilizer mwanka na ara timau to distribute fertilizer na ara kenjai to ikia fertilizer na ara kiagu to ikia fertilizer na ara kianike andege inegoji east to ikia fertilizer na ara kinoro igoji west fertilizer uya ciarithia imera obwonka fertilizer uya thira tira tuku ye kairwa fertilizer muigizo fertilizer bonoko obwonka ya thira fertilizer bonoko era ye na maram ya intobia tiara ne twe na atu to bauriria thoko ero ure agwe nawe thoko no to gweta fertilizer maigari na bonoko akwethaira kwina fertilizer ira maybe thirikari kaunti Meru inenkaira arimi ba Meru fertilizer ira original no you know ajali ige tugete banga wana Kenya ira aringo ne ajali yeu ya fertilizer na Kenya Meru te pati ya Kenya tona aekoroba Meru na arimi ba mayani na bakawa bakiwa ibaringine mutino yo fertilizer maiya indaigiru mune utaigua na go cie dio rio mwe Kenya go ra cie rio goro indaigiru no kuri atiri after mantu je jonde tukwigwa bu as a county government maybe kuitagario kwa jukia membira kwambire ku secure good fertilizer maybe kiradi mibetu no tuto abaire pembe tikado ko kira nkomeka ne atirira Meru bateringi mutino ya yuywa kwendwa fertilizer mbe bahatwe ne tuba uredia thoko ya utonga bwao ne tukuria thoko ya marigo ne tukuria thoko ya makandamia bwana Meriti
nitukuria thoko ya majani waziri okwa waziri Muriki Kanyaru no director majani ndene ya Meru County yonde including Tharaka Nithi no kumenya amwana kwithira majani yatikiri county government ntethe waziri Kanyaru muno kuria thoko ya majani yetu mwanka China kakwendura menya itwithite China tariki 10 mweri yoyena no tuba mantu ya majani yetu ya Meru kakwendura menya ntekuizi kakwendura menya twithite China tariki 10 mweri yoyena nikenda arimi ba makandamia ba kitheo arimi ba makandamia ba imenti arimi ba makandamia ba embe tumakire kilo era tukurirwa kilo 30 shilingi 30 tumakire kilo ya makandamia shilingi 70 tumakire yana tuitethia makandamia ngai ari mbere na etwa ya pibe utukinyithia kilo ya makandamia shilingi maneri na maneri ya 50 kakwendura menya kakwendura menya twitite China kuriria kawa getu mbecha kakwendura menya twitite kuria thoko ya mariko na ara China kakwendura menya aggregation center county aggregation park aggregation and industrial park ya mbere ndene Kenya ni Meru ayo yuri store kana nchukwera nene ya Meru bonde era to invite and to better investors nikenda beya bambiriria kubwithia gintu gitawa valiandation ni makandamia yaratwa kuma kitheo twaketha kuma egembe twaketha kuma imenti muno imenti central na north makandamia yara yategete China yategete India yena keshel yena husk tukarita tukapark araruirwa rera ni on chukwe uneneri county aggregation and industrial park tukapark kilo kethera yokure kuma chiringi manere kilo enkandania twinto turaburo machua bwendegene twinto turabura supermarket kapacket kamwe mbwa kachiringi manatha to kilo ikauma ngiri 3 akwendora menya gintu gito valiandation nikia Meru bakwenda akwendora menya wo emeriti kana kankiro nkumenya nande munene nande yo mantu tukubwithia mantu ya extension officers mukuru endu namburirie nino ntutirandika ariti ngugi ba kurua chai bakutuma ngabana ethira theri na nguo intheru kurira ngabana nguo na mantu eu yange yonthe ngugira public service board irabwithiria mbere miriti kana kankiro ni kwandika ariti ngugi bauna ndi wo kuwira bau bageta nara mature ne bekire ngombe cietu njau bekire ngombe cietu njau iwetwa pedigree bekire ngombe cietu njau ikauma kilo kethira ngombe murimi araketha iria kilo kana lita 40 bekire ngombe cietu njau ikauma lita 55 kakwendura menya na wa Meru betete kumenya kamu kakwendura menya Meru nyo number 1 ndene Kenya katwitite kwa kinya the best in East Africa ukirukira cooperative yetu ya Meru Dairy kiri production area nonto a Meru bena mubango a Meru kana county government ya Meru ni nikite mbeu ira yeta wa Sectoral nonto itukumenya mathina ya arimi ba ngombe thina mbere ni irio bya ngombe thina ya igiri ni mirimo ya ngombe thina ya ithatu ni mbeu ya ngombe kakwendura menya batwe kana gankiro tutekura ndewa cieta kunanga ngombe cieria meongo batuka tukureta mbeu ira yuma ngiri nyanya twaminike gakinya ngiri 1 na maana yana kakwendura menya tama ya munene tutigira utwitara ndi ijiri chakariria Mheshimiwa Governor nguguriti kiro kya kwa utinchokere kithira nguriti mantu ya status ya revenue ya Meru urekaritha because duthirite o advocate Meru kwa city so digenda kumenya revenue status ya Meru thai ikariate ni boya aringi nonto wa kuchoka kioria nikiu kaki escape my mind
Orange chokia ni ati we are doing very well. Ni tubwithitie bwega. Ni wonete control of budget. Dr. Okango akiripoti kiri Kenya kuota ya mbere ndi ukuma Meru ya ere number 4 kiri budget absorption number 4 Mutuma twethingia na mbiche kwa yona nwa TV ni au mbuga twena Gavana Kang'ata wa Murang'a, Gavana wa Kajiado, wa Badhato I think are Gavana wa Kiambu, wa Bana are Gavana Mutuma. Review your news cia last year. Kuota ya yiri Mutuma arari namba 6 akwendora menya uratukubwithia manto ya own source revenue ni tukiretie Meru nontu thai mbeca ira tuyukacia cia ses nara matureni nara mathokone nara ndukene ciukumite kiri gintu giwitwa digitization ya system ya go collect mbeca yuchionde kana gintu gitawa own source revenue niyo tukubwithia mutambo yuyo ukacia mbeca nikenda aritingugi beto batike kwa tempted badinkerwa 50 era ya imami uro kwendia malenge nara thokone bekera kiondo so ure ya mbeca ciaku kiri mutambo mbeca igakuma kiri account ya thirikari nimbi tuongelete kiri kuota iyi ntiwa ituongelete muno no ntuwonite kankarongwa ndetwa kwira Meru ni tuongelete kiri kuota compared na kuota ekariyo ya last year tuongelete milioni 55 and roof akwendora menya bu nino tuongelete nino ntu aendia beto kana biashara ba Meru ne baka appreciate services ira to give back ni to renovate mathoko mitungu kutethera kwina thoko ya ng'ombe mitungu immense region igembe meatu bena thoko ya ng'ombe kangeta iembe rionde the 3 constituencies tigania na inya ng'ombe cia igembe na cia imenti cieta tigania twina thoko ya ng'ombe ngundune imenti baira ng'ombe either kangeta bakaira ng'ombe Isiolo bakaira ng'ombe ngundune thai aendia kana rethi baiment ng'ombe cietu kumatiania ikeya mitungu kakwendora menya Mutuma ntwethingia na wakira arimi ba ng'ombe baimenti kana endia ba ng'ombe baimenti baraba ba operate butchery na slaughter thoko ya ng'ombe ya mbere nimbikirite milioni 19 ira nkwambiriria nacio thoko ya mitungu kakwendora menya Gavana bau bangi bonde kana kaimenti irone rwegoro imenti ni twireo Gavana mbere ametia abatia batezo kwa ng'ombe wabaire ya batia batezo kwa ng'ombe wabathatu ya batia batezo kwa ng'ombe Mutuma na Mwaka Jumwe ona imenti kinyabu iba kondisavu kwethira kethira ng'ombe cieria inkomea cieria mostly ti kaswa thokoni muno icia nyama antu muntu ura wina mbuchari Kobu ura wina mbucheri Goji West ura wina mbucheri eta kwira ng'ombe Tharaka kana yira ti Igembe kana yira Isiolo ng'ombe isume Tharaka ng'ombe isume Isiolo ng'ombe isume Igembe cienderwe mitungu mwanonti kire arimi beria ibwibe tukearia mantu ya ko transform urithi bwa ng'ombe thina ya arimi beria ni bia kuria na itwaririe mantu yau ni bwibe tukearia mantu ya kutethwa na mbeca president wetu wa Kenya awatanirite na arimi na management ya Meru Dairy CEO Gitonga na leadership we yonthe na board twina mutambo wanasiasa betherite bakiwa babwe ni twethere twina dairy farmers day boira president na atethie arimi beria na mutambo kana factory ya kubwithia animal feeds kana bia kuria bia ng'ombe president na burongwerie ndenda gutuma bau bonde baithaira bakinda utinte toira tukubwithia na ngwataniro yetu na thirikari ra nene nibete mitungu
bethire machines cia kubwithia bia kuria bia ng'ombe ni kwa installed ara mitungu nikenda nkuniera tukura 3,000 mbwana mana mwanja 3,000 na mana ya 5 ngirinya depending na company ira biumite be subsidized no tunende factory yetu ikubwithia na tugekera ingredients ira tukwenda kire bia kuria bia ng'ombe cietu na ginya tuturitae bia kuria mwana onte tukabikia Kiambu turita bia kuria mwana onte tukabikia Kericho tuita bia kuria mwana onte tubikie na Arab Nyahururu katutiumba imbiete Meru na ito kuribai inyake kithike tukiafya bwana Ndu kithike afya kiarirwo ni antu bara asiendi aume na ndeito ugiukiria kithike afya ko kiari the pride of a man kana mwana onte uwe kinya ukithoma ingwite kia wenda gurita ngwike kithike afya kurikana itwarite kuyitaga ura mutunjo diakwa yule tumire kura mutunjo yero jwa kathina tujirekere kura jwa afya wandika rito afya ndina muno nande manto yara tukubwithia Andrew yarante to ira tukubwithia Meru kai kali arianto Meru ni ronere mutongeria na Meru ni ronere mo Gen-Z kana nthaka mbethi na present thainde kuo na kinyaro uyu twikuo para bakwenda itebia ngabana barenda ke bare twante tuira babwithirie miaka ira ethirire ati uranda bwithirie woni nende nte na historia yaranda bwithirie woni kankubanga yaranka ethia atia yaranka bwithia so ndi kwithira factory yetu kana company yetu afya mill company limited ni emamire through the department ya trade and trade tourism and cooperatives ni turetete kinyina kiafya on board tukwatanira tukareta Meru Coffee Farmers Cooperative tukareta Capital Sacco ira yekana ka arimi bakawa nontu noyo esiere Meru Dairy egasiara afya mill company limited na ya siara company kambecha kaweka irari mimbecha ndabere yoni you are one thing you are children of the same mother njoni tuone ni na mwana wetu mwe atigirirwe Meru ndirire keiko matuga nondo go matugite muno tegere ni nyuma bone ni bibi atumire mwana wenu mwo wetwa afya mill company atuwa nyuma na itwambirite muchakato yu Capital Sacco ne to promise ite ya county government baka inject capital nikenda to revive mutambo yura nikenda twambiriria kugura mpembe nikenda twambiriria ku revive machines wowo kamenya otonga burabure kithikeu mwana onti warira weibwa maithori billions cia mbeza iri mamya ukiri machine cia kuthia mutu ywa wantu machine cia kuthia mutu ywa ng'ombe na ywa mburi machine cia kuthia pellet cia nguku iriao lakini nende atongeria baraba kurukirite Meru batona nto yubo bataibwa beya bagetera mbeca ira chuma kiri exchequer kiri president na treasury batumira kwenja barabara cia milioni 1 cia maramu mbura yaura season yewe ikathambua story wikathira bate kwenda kuthwania ni hata twa create job opportunities cia na baraba kuthoma cia engineers cia launders cia arimi betu bambiriria kurima mpempe maturene twambiriria kureta kiri kithirie twa mwana onti bate kwenda kuringa mathabu ya Uhuru Mutuma na oyaringa nonto Mutuma no karita Meru areri amikie na aratwitite nonto nima Meru itwitite kuraya kithibu kaiba gikithuma very soon na gikandika antu zaidi ya ngirinya na in extension baraba kandi kwa bakureta mpempe baraba kandi kwa maturene na aramwana onti bakirima kwina transport kwina arimi kwina baraba kurita ngwe parking kwina baraba kwendia maratasi ya kupark kwina baraba ku engineers baraba kendra baeke thine getwa imanjabu Meru yetete kwa a hub ya industry
katukareta mitemba Meru aye yirite product ira tubwithirite Meru mwana onte tutethwa kureta mitemba yumite na industrial area kana Mombasa iretete into Meru kainto bikauma Meru bietete na ukungi no witikania woni bwana Ngabana witikania nabo na ntabo batirene no tinyaniterene yo mike yako tisa. Okay, what Mike, government ya Rui is very essential. Kiri akariba county ya Meru. Now, especially Antuba, Rwanda, Roembe, Nara, part of Tigania and some part of Immense. Antuba tikuona Rui. So, trikare kui plan ire kui neoti Antuba Meru ibakona Rui Rokwan. Thank you. Roji ni water is life. Kana roji ni utoro. Roje ni rwero supporti both utoro bwanto, utoro bwa ndethia, utoro bwa wildlife, utoro bwa mimea, so water is life. Na nonto roje ni utoro endu, utumo nto ethingia ndeu magitene, ndethire antubarabeta wa development partners. Development partners brabedrete bagezi support different water programs ya Rui rwetu rwa mewas baurite nonto Meru itari na thiri muno antu barabetha ira bakireta utethio the Japanese government thirikari ya America thirikari ya Germany batiritangu giguntu gutena thiri na ibu itugire utongeria bwa thirikari ngai ya thirikari ra umereo embassy kana ambassador wa Japan yete ofisine yete kuona Ngabana akerwa eta wone county secretary riu ambassador yete nikenda areta mbeta cia gwaka cia guchinjia urban centers kana urban slums cietu cia majengo mjini batu bejeto turetera mbeta cia gwikira lami nikenda to improve life ya urban area ya mutindwa bejeto turetera mbeta cia kuongela water quantity kuma muro yetu ya kadhita yongela roji kiri company yetu ya kwendia roji wetwa Meru kana Mewas bakeya bakendera Ngabana aimbise muno atumba kuona ambassador riu ambassador areti ni county commissioner ambassador areti ni senators ambassador wa Japan te muntu wa muchezo ni utonga tureterete Meru Ngabana ati kuoneka Ngabana Mutuma nonekere ofisini na niwe betwe critics bako bakiwa Mutuma nenderie office studio ate Mutuma aringa wambicha bwana Mutuma yaringo wambicha mwaka yethira rangi kabisa Mutuma yaringo wambicha mwaka ambicha yethira rangi gitumi katutemenya kumatuka ambassador yo urete totonga bo tutethia kubwithia roji bwana Endu ambassador yo weyete beyete na county commissioner atirwa minister akerwa unonekane nono minister nende mbecha ira tukuretere billions cia mbecha ya iturarete almost 180 million igachoka njuzi ibonete nkibwithia ground breaking ya mrandi yungi to support ni World Bank ya through those organizations ba Japanese government floka iuchonde ni bodies cia kuma outside anto baraba kwenda gututethia kiri kurwa na guchinja kwarera ibo bareta mbecha so anto yabo ube yatwaringwa na bombicha no tiba kwenda kunenkanira evidence that Ngabana nonekanire na na receive mbecha ira twaiketie baraba ku bate kwenda Ngabana ethira agire totonga Meru abagawa Mutuma bana muntu uyu muringi ombicha na ndenderingo mbicha kabo kuona sura yake thogie kuringo mbicha ni thongi Ngabana sura toka mbicha toka ringa tukireta utonga Meru na tukireta development partners dene Meru roji nitwenjite mbwao roji nitwenjite mbwao almost 16 bwaos ira twenjite so far nitwenjite mbwao ira cie ya mark kwenjwa cionthe irethira cie 34 mwanka this financial year ithire na kona cionthe cia Meru
ni tutongete muno rutere rwa Nyambene tigania cyigiri na igembe constituency cio ithatu muno rutere rwa Imenti bati thaira bena thina cia ruyi rwa BWAWE sana ngai na tutharimete rutere rwa Imenti igoji kwina miuro ikurukirite au kiewa kingi ngai abaete gitawa canal au kirone ruyi ro yau donge ndoe chumete mito ne muno ngai na twete mito sources nyingi cia ruyi so bira tukubwithia ni ku supply into bietawa pipes tukabwithia piping tugika cia ndoje michi tukaeya na mbeca cia waka matangi nikenda roi rwithira roi na pressure tukaeya na mbeca cia cia ku generally kutethia kuongela ruji kana capacity ya ruji ya roto itete kuongela kiri company yetu ya Mewas nikenda even as we upgrade Meru municipality Kinya city twithire twina ruji rwa kwana nuisi ruji no ruru tumaika kiri mantu ya kuthambia Kinyeria twina ria mwana nte iria rira kenda rekukira process yira iruji ruji rwa ruma rweja siwa kana rukaro irwa ruko sewage so mantu ya uyonze yarenda ruji kenda town kana city yetu yethire theri kumau ni tuguchinjia the general infrastructure ya sewer system nikenda turita sewerage ponds ira ciega koromonea mwana nting kumenya no twere wiche thina ira twena cia tugitithia city yetu kana Meru ya ikia city twithira town yetu itherie kathera na twina ruyi rwa kwana kiri business community kiri ya biashara kiri residential places kutwike town yetu yina ruyi kinya rwa koria mianki kiri strategic points ira ngari cia mianki batero kunda ruyi na haraka kutwike Meru yina ruyi rwa kwana na ruyi rumba kwana ke twina partnership ya antubara muno ba support agenda ya roji muno bara ba support ino ntubwa issues ya climate change na ibaba utwita floka iba tutethia muno na kinya twembecira tukuona kiri exchequer kinyacio ni tuku distribute kiri matura yetu na tukera antubeto muno community yetu ya Meru ni tuchoke aratwari atene aratwa respecti mito yetu aratwa menyera wetlands aratwa ethaira twine heshima na sources cia ruji na muno tureke kurima kana ko encroach kiri sources cia ruji tureke ku destroy wetlands tureke ku destroy na ara Meru bauane na ni na Murungu atura na wirimbene tukumenyere na tureke kuanda miti witwa mibau mauta okwe na roji tuande mitira yetawa indigenous trees na tuande miti yena value yena umethio miti indigenous miti ya matunda nikenda kinyarira in the general welfare ya environment yetu even as those trees support the environment to produce water kwithira kwina bingi tugutwa mitini ayubu bundi era antu ukaanda miti mikimana utheri anda mitunda anda miembe anda mibokando anda mibera anda miti wetwa macadamia. Thank you governor. Tukiambiria itwigero gitwira thirikari yaku ni kubanga gutigira ati Mumiru na kuthondeka mbeca kumania na mitindi ndenda utwereithia Mumiru akathondeka ati mbeca kumania mitindi kenda ore utiraanda bui bumwe boja ire tukuma kwariria ukwegie revenue ndenda utwira ndene Mwaka Jumwe Jwa thirikari Mutuma twethinkia injira iriko thirikari yaku ithirito ina cio cia kunokia kingotorekera mwano kana Mumiru etherwa kia mukaira kwa ngerekano kire issue jeje ya waste management ukaria na atongere baba ingi kana antu baingi bakwiraga thirikari no igore incinerator omuria mbecha akwira 50 million kana mbecha nyingi jaiu lakini ugeta kire institution kwa ngerekano Meru University baina solutions gukurukira ma professor bara ba ochiomba gutethia Mumiru ethreiro ko jarura rote jawa kiare ne ara nkunga kukethirwa irokuthira gukurukira solution iria tukwewa
kweu thirikari yaku itherwa igipatana na institution ja Meru University kenda gutigira ati 1 mumiru na kuguneka 2 mbecha ni kuonoka iri ringitumika tuge kugura machine jere 50 million gwatuika gwatumika milioni 1 ici ingi 49 igete ikagura ndawa masibitari kwe mibango thirikari yaku ina kuonokia kana ndene Mwaka Jumwe Jwa ndire tupokionoka yaneo mbecha. Asante bwana Mwirigi. Kiuria kiu kia revenue kikurwa nende maita yana ngutara na ikuona ni kiuria kina umuhimu muno kiria Meru na ngacokera nima ni tuongelete own source revenue nima ni tu identify new streams cia kureta mbecha kiria Meru nima ni turitete gintu kitawa cash collections tokareta system ya cashless ya kunenkanira mbecha itewekirwa kiondo ni ariti ngugi barabethera bekiri county kinya kethera ariti ngugi bakwa teamba ende komano attempt muntu mbua ate okore na 50 kiondo agekira kiondo so itobaritete kiri temptation tayu bwana Mwirigi kiri mbecha ira sibitari cietu icollectite nontu kuma sibitari cie kwambiriria kweya na otungata boeshima otungata kwena dignity otungata bwena ndawa na twikuongela spaces kethira ni nara gutira na maternity tukongela maternity kethira ni nara gutira na theater tukongela theater kethira ni nara gutira na mashini tofauti cia kuthima mirimo tofauti tokagura twikuongela mbecha cia sibitari ndibwererera cia revenue kawaida cia revenue board tuongelete na milioni 50 mbecha cia sibitari ila tuongelete kiri in the last 1 year tuongelete milioni manere ye 10 nuko wata bwana Mwirigi milioni manere ye 10 so waigwa sibitari cia Meru County ni itete boya no ndinde tanjokiria nganirwa ki uria bubonoka ya mbecha ici gwatuika iri ringi nyanga itire nyanga igutethia Mumiru uatena onkwenyite sawa na witu ira partnership iri ko wiri to na chire chiupa ko guna mukari bwana Mwirigi au muno kiri sibitari nontu health care needs a critical aspect tukiongela mbecha cia manto ya afya kiri FIF ni nontu sibitari cietu ni tuchiukiretie like Meru Teaching and Referral Hospital woni ndethirete na machine yetawa CT scan sibitari uyeneo anto beta kuringwa mbicha yusia cia kiafya iwi murikana arathe na iremeri bageta kuringwa itha chuka kana bageta Nyeri nande sibitari yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital yina mashini yew na mashini inge nyingi MRI ya nenkaniri ni company inge siari igitaria President Uhuru mashini une siare obsolete kana they are no longer functioning nande kato njuzi tora request the Ministry ya Defense ire gutwakira block ya Meru Teaching and Referral Hospital nikenda babwithia kintu gitawa decommissioning but the machine yu beta gutana uite ya wanonto teka cie machine mucetho ni machine cie na magnet
ciomba kuuma wika affect afya ya anto negatively but kwena ora iritawana ikeeta kwa disposed nikenda twambiriria muchakato yo kuria either development partners kana national government kana twengo turi county kureta machine yu yitawa MRI bayairi kiri mantu ya kuongela revenue bwana Mwirigi ninkomenya ko kwenda kuibwa kethira kwena njira creative Ngabana Mutuma na cio wolelia Mutuma ama creative governor ama creative leader na ngugi umbwethitie mwaka yumo kamenya it's about creativity, it is about the grace of God, it is about the connectivity. Kirimanto ya waste management, we know that waste management is a serious menace, it's a challenge to us and also to our neighboring counties and to the entire nation kana nthi ya Kenya. Woni Ngabana wa Meru, Ngabana wa Tharaka Nithi, Ngabana wa Embu nitwatanite na tukauria company kumagana. Okay, nikiti chietu cha Meru na Kenya nikiti chietu ire chi Meru kwa ngerekano kwa example ndongi muno Meru University nikiti Meru University igana tugwita governor etampala nawe Mwirigi sawa etampala boss ndikirite Meru University gethe kiomba ku process rukorora rurato na ruore warutea muito kunga nde batera ubaka process ubachwa teka kwa rundi ogezra bena capacity ubachwa kato twa na twethera twena professor Romanas every day na tukiaragia mantu yau ende teka kwenda kuoni ora tukareta Meru University on bond boneria ni uno ndo ngwera wete mpala twina company yeyite gututethia ku process waste type with that biodegradable waste yera ya agriculture, plastic waste ya mebira na basins na all the plastic materials na metallic waste chuma ira chionde okuibwa ikichumbura environment na umatorene na ikatuma our environment yethra ye very dirty na risky. Company uyeyite nikenda twawatanira itubwithite kinya MOU between the three counties Tharaka Nithi na His Excellency Ngabana Muthomi Njuki, Mama says Ngabana wa Embu na Mutuma twethingia Ngabana wa Meru tukera na rukorora tucumbura ndene ya the three counties niturie company twetikanirie beye babwithie factory nene na nontu nitwe tuko produce waste kana gabenjie era nyingi nontu county ya Meru ne onene kire the rest two nitwe to produce both agricultural waste ye nyingi nontu ba marigo mira and water view nitwe to produce kinya chuma nyingi nontu ba the size na economic activities ili kuendelea ndene Meru kinya plastic nontu to produce nyingi ndera my two senior governors company utuketa kuangirine ona kana na investor uagana tureaka company ya ku process nteto yundene ya Meru no tutuketa to contribute rukoro ruingi achunko bayetwira waste is not waste until it is wasted. So rukoro ratu ena ruona umatorene mwana onti rurethra rwembecha marigo yau toko undia nau kana machao ya marigo mate ya mira plastic yu sietwa kuthiawa siathiwa igeta sie pellets plastic ikabwethwa igakamatwa ika package kiri container ye pellet iketa kubwethia plastic ingi kethera ikirai kethera bucket kethera ni thani interview beyond the plastic bigachokwa kiri twi biumete Meru bie pellets chuma ikabwethwa ikathiweka powder ikapacked igeta kethera ni China igeta kethera Germany bakabwethia into kana nya industrial area yetwa kainya mabati atukubwethia rwiriro rero tukabwethia into ya biu na Mwirigi kethera ni waste ya agriculture kana agricultural produce waste ikabwethia gintu kiwetwa foliar fertilizer
Nuririe manto ya nete tukwenda kubwithia na sundo stem ya marigu. Kiri value chain ya marigu bwana Mwirigi gintu kira kithaira kina maana kiri marigu mwana onte ni kintu kira gikaitwa kiri murimi wa marigu nara mitungu na kiago na nara mwanganthia stories ya marigu ithira irariku au mutindi yoga kellerwa nthi yoka itangwa no ntu inyoro mia ng'ombe iro wewe umekundia na iwe inyaro tena chumbi bwana mwana onte twetete kubwithia mbecha ukilukira mariu kana ukilukira mitindi nogo miane atia Mutuma onto ethingia na gintu gwitwa circular economy kiri value chain ya kuma kirio mwanka mate ya marigo mwanka mitindi mwanka machoro anto bembe ibaiche machoro no ndio tutumaira kwa amira twetete kwambiriria kureta mbecha twina machine turetete machine ithatu bwana Mwirigi mwana onte turetete machine ithatu kiri mitindi twekete tukeka kwambiriria kiumia kitu na kio bwana mwana onte tugeka machine imwe kiri college yetu iwitwa Kaguru. Okay? Ara Kaguru ira turaukiririe bunene twa refurbish twa renew twa empower the CEO Dr. Majau na thai Kaguru yetu kego train arimi ni iraukiririe ringi yari ya mama antu bameru barambiririe weta Murang'a na Embu thai beturinirwa mantu yoremi Kaguru so itwetete weka machine eu ara Kaguru nikenda mitindi yonthere kethira yumite mitungu antu ibetete kwambiriria okaragia mitindi bwana Mwirigi o itakerio tia mutindi waku nthi mwana onte utheyo ithaira ona onto imbecha watia nthi nuko mea bibi ko kwithwa na mitindi kuri ondera ategete ndona kwina itheti kwina mbuga nderone itheti kwina mati agana itheti na mati na ndi itheti na mati bia stora wo mwana onte no gona kamurembo karaga aku kale karabo yeto ngethia go ofisine karamuta tukenya inyaka ire bainga kageya kainga kale karagete to chukawa na njuere itiumete America njuere itiumete Germany njuere itiumete Australia njuere sibwezere twendene ya Meru chiumete kirire maretu chiumete muthetune ywetu na ciathiria ngweka ekira njuere umwe karinga nthi igachoka muthetune ikambo leo njuere cia mitindi kana igwe joko kumbira leta ka ambassador wa mantu ya mitindi kamwaleka wika ya ambassador wa mantu ya mitindi ibo ya bwana mitindi vale ambassador ibo ya twambire tukeja ende ko ora watha boto kubwithia indo kudawa te mutundu na no tubada kwambire ndendo chokiria director of communications ikatho no gaki madam dende studio ta cheto chidera chirembere andeke idano tutekeyo chirero atwekirire the kunyuma mathajire na jathato na runge kirau atu tukiriare twetega tukona ithejire na ithano kana atega ndona tha ichitete kinya thasta na kwibo by studio na tukainga wona chia kinya thasta ende thega kwenda kuwa nange na machine yo chitubwithe mutundu ile nitutete weka machine imwe rutererwa imenti machine yenge rutererwa tigania langatha machine yenge rutererwa egembe ara Maua Polytechnic so mitindi mwana onte yetu gukamata wana lori yeka processwa ikarita njwiri ikabwithirwa gintu ketawa kekabwithirwa gintu ketawa processing igakwa ndai ikahandend through chemical igekirwa ndawe kauma igakara njwiri uma sister cheupe wekirite then ikabwithirwa ndai wenda mutundu ya yellow wekirwa ya yellow wenda mutundu ya red wekiro ya red wenda yo black wekiro yo black wenda yo white wekiro yo white na twina partners kuma kire UN bara beji te kutura ira njwire yumwe mwana onte mewe twetete kuona China baba inge muno nonto a China muno na achunku bate kwenda njwire synthetic nonto njwire ikasi suffocate the environment
cheupe ndwiri wekirite wairinga ndentu gwiro karita no ntuteka utethera wina nguga gwende wika acia ku warita cia thirie ngui tegote ya na ukiri dustbin compost pot kana dumping site wae ka ndwiri unthi ikare ya kuethwa of which ginya kuethwa na kuiko pollute the environment ikare ya kuethwa cietura nthi zaidi ya miaka 50 mbere tibwa uritobo muthetu ciambiriria guitukanga so part yere korete nyathi na kiritwe muno ari biba meru ni ndwiri utukureterwa cia kuuma nara isi yetu mwana onti na udhongi no bura urembo no bura the texture the flavor the beauty now kaibwinya no connect na the nature you know we create ndwiri cia mutindi no gwibwa no connect na nature kana ni ato gwibwa I know ingombe agitukamenya no ndo no yigwe muruke yo chumbi itukairira tu viongozi na kuruitiria na ndi bwana gavana no tuikuona thaiga ikuthira bambere rira maiki orere kwenda kwira ibwega no ntubwa kwaria mantu ya kithiki kia afya wonta thwani ukaire na kwira kiri baria bakurukirite au ukaba thamo no ntinya ningo kanda ntathugania kethira kithikire kiagwire na kithikira gikeja gukira tije kethira mbotwira ni ugitarengana igwitiga gokire kandi kanto baba ingi muno na mbuga bwibwega kiri gintu kingi no totoga ntukuna kutukana kona kanya kwaria kairi kethira uwaria nteto ichionde waria ne ukuri siezi bakwibeja tumemene beja bakaria tukethira tukigwa na muno muga no tupengine bomba kwethira bachokero na miru nije tutwe Nairobi bakeja na aria ni jagwo keja we joga tutare iria tutekeja kwethira joka turi ageni nontu no alite mandu ya ECD na kulira cibira twiri no akete 73 ndenda kwariria aritani ba ECD aritani baba kwiro twaria na senator tukwinganona na twaria kambere mutumira marieto mutumire tugete marieto akamemene jantu bara bateandiki akauga agakuretera marieto yale ndikenda wona kethera bakaandikwa nuje na ndiringi batura baimbira na rukuma kurumwe ntigwa ena miaka 46 antuko no mugwetarietwa ambirire kirisho listing aterariku lakini uchi ambere nende unethera riku gaterira akiandikwa na ndi abare bonde batumire senator marieto ali na gukinyirie na kethire na ukinyirie mtu ule utekurukirite kiri senator kethira wa kethira akiona ngugi gintu kingi aigwaga sana gintu kingi kuri bara twithirite twariti abo kiri fertilizer ibenda muno ithire gikinya mashinani gwitikia ukiwa kiu kia antu ba ECD fertilizer baringe kwendethire kinya mashinani kethire kinya arimi akuye kuri untu ndera ukana ira muno niketumiro nangu chumbulite athimu sana antu bakaongo baringire thimo kuga kirinya kiu kirau akwina dispensary wetero gitaga uga kikirenda maromba abero tonke janga kuria kaugire kirinya kirenda maromba kethire kirenda maromba akikai crusade bwa muthia rira twaranga ya itwethera tukia rore yathikiria Meru Tharaka-Nithi county burita atia ndathikira Meru na penda kuga ntu bura bombo chokeria kesi asokeigwa ndera bakwenda gwitira muno ni one term na mtu ena kioto kiawe na gwitutaga tukone urendene ya two term mbere studio tuthithiria mathano tundakura chite twite kwinga ndege ukana muno bigitu atiri ugo atwikia kire two term imbira tukethera tukiona two term tutarebira tukethera tuonete na imbio tego kona ikeja kura utithira windene ya two term bwa muthio kwa rio ntubo bata muno bwana babe to baniko kandi ibete baita ntu ba kurubekira ndaka yabwe lakini achore ba kundende county ya Meru ri atongeira bare nabo agency ba twitete gukurukia na niko kandi kana ne akuru ba twitete gwitaite na munene ikwega. Thank you Mwanonti. Manto ya wandeka ni ndene Meru kambire antobeto ba Meru that ni makwe na nindi kwena thina kire ya youth beto ana beto ibathomi muno kwena medical doctors kwena qualified engineers kwena all manner of skills ira cie matorene nau na kwena ikinya arimu both arimu ba secondary arimu ba primary na kinya arimu raba bwithitie kithomo kia anaba nini but anaba nini ni bo babatire kwandikwa ni county government. Bire Ameru Mwanonte
Pirenda recruiti timu yeta wa County Public Service Board. Woni kwena ntobe yete bambera ngabana dhivya tiri. Uria mpaka anya muntu wake ya mbera. Woni mpaka contract. Mbete nkubwithirie recruitment. Ngutuire timu iweke ya kwa County Public Service Board members. Kuretere milioni 20 nao amburia ntubau ni naba kendra baumete weka nkoreka kuretera antu muwanja nawe nkonenkere milioni 20 mwana onti ndamenya ontobobo ke yo karika nke ya kuyukia mbecha yu na nteyukia no onto principles wete kyo bwakwa na kinya oranderi ntemenya kuyukubwithia nteto ya yu nkethira ndekwendia miru no onto muntu urarita mbecha kenda ndi recruit ethira ari mu member wa Public Service Board ari ya mbere yambiriye kurikaba mbecha ciawe kiri ana baraba kwandikwa ana baisindi mwana agetwa chiringi ngiri maneri ukariara mwana uisindi ngiri maneri atera andiki ukeza nara na ngiri maneri ndetika agethire na nduka kana agethire na biashara seriously mwana ukwandikwa nasi mbua achangiri ni kanisa agachangirwa ni ntora mbua inake endia kizaka kendia ngukwa kendia ng'ombe kenda mwana ona certificate ya diploma ya nasi mwana wetu ngiri manaza tu ndenda kwira amiru atiri ora owetia mbecha kethira kwi wo owetia mbecha omenye ute mwandikani nderereka timu ekwa CEO wonderful CEO wetwa Madam Virginia Kagweria na chairman wa board wetwa Bwana Muketha ndabera no Mutuma tabweterie chiringi bwana nkero theri ngugi nikenda busabu antoba meru nkeya kuibwa mwana omeru wetetwe chiringi no nto wowe utebyo kurikaba bwambere no kuona muchara yaku mwisho mweri mwana onte no kuona mbecha ciaku mwisho mweri for the next 6 years rirogetia mwana ora ngiri maneri na wote byo wetirwe woneku wowe ko kethiro kire ya kirumi kankoire igerumi lana na nkolani mbecha iyo kethiro kiyuka chendenga bano meru na ndeno authority no ndo ta wetirie wowe nawo wetia kenda wandikana ngukania na oyukia ngukanetie umenye lana oria kutesore na kutena apology no ndo ana banasari babatire kwandikwa arimo banasari babatire kwandikwa theri barabo qualify nurses babatire kwandikwa theri extension officers babatire kwandikwa theri ba agriculture engineers qualified babatire kwandikwa theri baraba bagatutethia guchora nyumba na toka spread these opportunities across the county terinjo niemwe teimenti tetigania tegembe ne kumbalance community ya Meru Mutuma imbombe kumbalance community ya Meru Mutuma te waimenti Mutuma te wegembe Mutuma te otiania Mutuma ingaba no Meru no ntumuntu wende arari ndene ya Meru ngaba no wethai ni Mutuma kinyana ara kwena candidate baite bia ngabana bau kabekuo be members ba community bara Mutumare ngabana wao kinyabo baraba kwenda services cia ruji baraba kwenda unduma cia barabara kinyaba batenjire barabara kwao na iba wetite bia ngabana Mutuma yabwenjira barabara mwanka nyumba teno ndo wete giteke ngabana ko kondisavu unduma cia county so ndirenda kwira my brother mwanonte bau Senator Kathuri Murungi urawe my brother na muchore okwa nora wa mwete ku sacrifice kiroto kia wene kenda support Mutuma onto ethingia mpangavana nonto werera a support Meru yethira yena thiri atari na personal interest cia kuritaka wira kende ya ukarira giti ari na interest cia welfare ya Meru ambera my brother woni go support you nawe uthirie tamwe ku nonto ete ku ine irari ya mama Kawira wo kuma kipindi kyaku kya miaka 5 nani ngai anzarimira mbere na wete gitike senator so kethira athikiria baraba thikira ni bamwira nda apply te shortlisted kanambua ndi nabu kanambua bakiona yakamuntu akwandikwa nonto bakumenyana seriously we are a fair county nisio instructions mpete timu ya Public Service Board nisi instructions mpete department chiakwa nisi instructions mpete CECs nisi instructions mpete chief officers
ukethira kwiwa wititwe mbeca na umatureni mbeca unibatire ochoka baraba kandikwa ni ana baraba qualified tote ku promise ati tukandika everybody mwana onti so kinyaba uba kwira seneta kaduri ibarere kwa shortlisted omenyete everybody waere shortlisted ana baraba barari na nindri ya NGUGI ndene ya Meru bae ku advertise the vacancies itera na 500 and the applicants barari 26,000 so extra kezira twanye turari 500 26,000 25,500 25,500 patedra bena twanya nande Mutuma Mwaka Jumwe Jwa ngabana governors baubangi bare bambere ni bandikanire governor mbere no formere county andika department chionde na atandikire eyotira Mutuma twanya togo ya kuandikana governor bahire mheshimiwa mzee Kiraitu ya no turatwatike thira kwituo no yandika tukwatanira governor wa Bathatu na nafasi chiekwirwa chiekuo gotena nurses gotena mandaktari gotena arimu baisindi gotena extension officers ba agriculture gotena veterinary officers public service board yeko advertise twanya to governor wa Bathatu akolapsi mutambo yo kwandikana no twatenda kwandikana yo collapse yo eta now na thitanga public service board nikendete kandikana Mutuma onto ethinga ndekwiya ndari Bible ndekera public service board na ndabaro tharwa ku laiza ni na kwina vacancies ni na kwina twanya kiri different departments ni na mwana inchi ya kwenda unduma nikenda tukinyithia services matureni twambiriria ku recruit na recruitment ye fair recruitment yetu yukiana to distribute fairly to yukiana barato kuona they are qualified kutena kemenyano nte andika muntu nontu no kuuma mucheyo aba Mutuma nte andika mwana nontu naiyekende no mubunge fulani nte andika mwana nte nontu no enu ndire andika na ba Meru nontu na qualify kwandikwa are mu Meru aiboga kiure yakwe gukari marito yeu twanekere senator na kuretere augire agakuretera na kuretere yari ten by CD odea marito senator nenkera na nyake ndetera okay atongeria baba inge nontu ne achore ba Mutuma na kinyachore barabate atongeria ibageretie kuretera Mutuma marietwa nende kiuria ne atiri we nontu we no kumenyana na Mutuma na mwanora wa otena muchiari na araka boitu Nuane nkere wuri yetwa mwana orote na muchiari nara kwa madhagiru nuane kanenkera yetwa mwana orote na muchiari nara mugae ruiri rwarera ward nuane kanenkera yetwa marieto inenkerija mainge mwana onti kagwenda kwira antu barabonde banenkerete marietwa iba nenkere marietwa ende twanya turatwende ne Meru tuen distribute fairly utekua oyo nuangania ora nuangania are equal opportunities for all the youngsters ba Meru para tukua tuko kandi turi vijana. Thank you governor. Unikiuria kwa kira kwenda kuuria ni uwe umwete gembe na igembe riri turi na thine mira sana na mira ni aite kironda kinene muno kiri arimi ba mira ibethirite bakitheta for so long bakienda gutetherua kateri baba asiumba kudro igita itoke ndamirayo yona thoko nara omethiguru na kinyana uyithirwa ina valire batere antukumena to kuthithia sangavana umba kudro ugitegera mantu je number 2 kwina ikundi bira antu bara kwina ya widows kwina ba maybe batena ene na maybe atu ba disability na bangi kadumba baraba vulnerable including atu ba bonda kinyo ba coordinator uba banga bangirite no tibona igita ronde kire atongere baraba je betro bagitiwa nyuma wona we to wo ikutha ino karirite tiki na to bangirite atu ba bonda. Thank you sister Cheupe. Mutuma umete mbe nima Mutuma chiariro mukuru wetu nto ethingia mugurura wetere nare goro mwathani urukie nkoro wewe nara urukatia tongeria baraba mamire baritete NGUGI ndongi na ndarererwa ntura ya mira woni nderi na mira kathoma na mira
na kinya kugura na cheupe no wethera utikumenya utiona muka umite embe utena mira ndi mwembe kuria mira uria mira in fact bwana mwana onti we mwembe ogeakua no guri kana okaua no gurene mwembe omuyuru akuragia mwekuru mira ogetha uteo mira we osonosa atitha mbua nteto yu atiguragia ethera oguri na nyama oguri na mira na ikomenya hii nteto cia Meru kuonania how sacred, how serious this economy kana this crop is kiria Meru. Mira ni backbone ya economy ya Meru. Te muyembe aki no nturira mira ikendwa ne antu bege bedre bena mbecha nirio ikwasie bia Timau, ikwasie bia Kibirichia, ikwasie bia Ruire Rwarera, ikwasie bia Trimiti bikona mbecha mwana onti. Nirio intobira bionde tukwendia ndene ya Meru. Nirio mbotiki ikadhuraibu. Nirio antu baimenti bakauma na abete baike mahoteli maua and what have you. So